Hirya no hino ku isi bimeze bite? Ese ni ayahe makuru arimo kuvugwa mu bindi bihugu, tuvuye hano mu Rwanda tukagera muri Congo, tukaja muri Israel, tukaja mu Burussia. Ese hirya no hino bimeze bite? Inkuru imaze gusohoka mu bitangazamakuru byinshi harimo BBC n'igihe.com birakesha igihe inkuru ivuga ko Nicolas Maduro w'igihugu cya Venezuela bishobora ko ashobora kuba yafashwe n'ubutegetsi bwa leta zunze ubumwe za Amerika. Donald Trump ku rubuga rwe rwa Instagram na Spotify yemeje ko yakoze igitero muri Venezuela agafata Nicolas Maduro, aho bari bamaze iminsi bashondana. Rero Maduro akaba yagejejwe imbere y'urukiko muri Amerika. Bifashishije indege ya Sukhoi 322, Amerika yohereje abasirikare benshi bagera kuri 68 nibo bagiye muri Venezuela gukorayo igitero, gufata rero uyu muperezida wa Venezuela we n'umuryango we wose, ari abana ari n'umugore, bose bajanywe muri Amerika kuryozwa ibyaha barimo gukora, bambutsa ibiyobyabwenge babijana mu gihugu cya Amerika. Rero perezida wa Amerika Trump yifashishije itsinda rye rya forces yakoze icyo gitero. Bivugwa ko igitero nta musirikari wa Amerika ushobora kuba wahagiriye ikibazo cyangwa se ibikomere, ariko indege yo yaje kuraswa. Nubwo yageze nyuma barangije gukora icyo gitero, indege bakayipakira bakayijana bafite ubundi bwirinzi. Ese iyo ndege yagiye mu buhe buryo? Indege yagiye nijoro, bayambitse ibifuka cyangwa se ubwirinzi bwo kudahuma nijoro, kugira ngo radari bamanje kuyobya radari za Venezuela kugira ngo zitabona iyo ndege, ahubwo bagiye kuba nababona muri Venezuela harimo imyigaragambyo, bari gukora ikintu cyitwa kudeta. Ese ikindi gihugu ni gute kija gukura perezida wacu muri icyo gihugu kikaja kumufungira muri Amerika? Twebwe nk'itsinda rigari rya Urumuri TV 250, iyo nkuru dukoze nuko tuyibonye muri aka kanya. Bakunzi bacu rero badakadasohoka, mudukande subscribe, mudukande like, ubundi ho mwikomereze. Murakoze cyane. Urumuri TV.